The division here to test by Ule Silal and Kolikani Serchhip Vangkhua Hilaungai Thlang. Vawiin Khan Serchhip District Level Task Force and Beti Bachao Beti Padhao Tetsu and Chairman Pu Kumar Abhishek IAS Bawrhsap hovin and thukhawm Beti Bachao Beti Padhao BBBP Action Plan 2020-21 First Phase hmalak mekte thlirin hmalak hmabakte kalpui dantur and soiho. Meeting hian first phase chunga hmalak to na sang BBBP photography competition te training kalpui to sang te media campaign nei to chin te hathlir le ta shipui leng ka ra hmalak na te hi kalpui ma ila a thathokhat hle a an ngai thu an soya tun phase chunga lati tur chul poi modang broker siam te my aim my target campaign kalpui te success story le document buat site te khochung mun langsar la ya banner tar te le thil dang la om te chu tun thlat chunga ti fel tum ni se second phase atana in buat sai na member 10 nei tran ni box se ti nan relani Beti Bachao Beti Padhao hmalak na hi Ministry of Women and Child Development hmalak na poi mo tak ni in fanu te him na le an in zir puitlin ngei theina na in zir tir na hmalak na ani voina meeting a hian line department sang DCPU health department CDPO Police, Education Department, Mahila Shiksha Kendra le YML MHCPIO te an telani. Nimin Khan Mizoram pumah shivei mi zakwa somthum pasari hmuhbelh ani Serchhip District-ah Changin mi pathum hmuhbelh le ani Vawk. Nimin Khan zat PCR laboratory COVID-19 positive za somruk paruk mo chho ani tunet laboratory sample test zinga COVID-19 positive mo chho somsare panni an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mo chho thar zaruk somkwa pakwa han om thungani PCR changa mo chho mi za somruk paruk de hi aizol khwa ve kan ni tunet changa positive mo chho hi mi somsare panni hian Champhai district changa mo chho an tam bera mi somthum pali ni in Longlai district Changin mi som pariat hmuhbelh ani boka Longlai district pariat Mami district pasari Aizol district Pathumba ka Serchhip district Changin mi panni hmuhbelh ani vele Vawk rapid antigen test manga hmuhbelh mi zaruk somkwa pakwa omin Aizol district mi zali somthum hmuhbelh ani Serchhip district mi za pakhat hmuhbelh ani boka Longlai district mi somnga paruk Longlai district mi somli paruk Mami district mi somli pali Siha district mi som pali Champhai le Hnathial district Changin mi panni ve hmuhbelh ani boka amni ba ka hian Serchhip district Changin mi pali hmuhbelh ani vele Vawk Serchhip Changin shikai hmuhbelh te hian thenzol khwa pathum omin mi pa kumsom pathum mi le meichhia pahnih kumsom hne pasari le kumsom thum panga positive contact atanga shikai symptoms nei anni ba ka hian meichhia kumsom hne panga mi positive contact atanga shikai symptoms nei hmuhbelh ani Vawk heti hian Nimin thleng Khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai hmu to chu zariat somnga pahnih ni in heng zinga zariat som pali te chu enkol dam an ni to tuna hian shikai enkol lai somthum panga la om mekin shikai zinga mi pathumin nunna an chan to ani Nimin Khan Serchhip District African Swine Fever ASF Vangin Vawk somni pakwa an thi bel le Vawk pariat suat le ani Vawk Nimina ASF wanga Vawk thi chin chia bel te hi khoparia ta mi te ni in ke chuma Vawk som pakhat la ya thile thenzo le Serchhip Kwangpui North ta Vawk panga ve thi in dar nam venga pathum new Serchhip panni le Chhiatlang chan mari le zo te sau ta pakhat cheu athile ani heti hian Nimin thleng Khan Serchhip District-ah khosom ni pakwa ASF wangin Vawk sangthum za athita Vawk thi tamna ber thenzo la Vawk zariat somsari pakwa athito ani Nimin Khan ASF shilen na huna Vawk pariat suat le ni bokin ASF shilen na huna hian Vawk sang ni zanga somnga pasari zet suat ani to ani Nimin Vek Khan African Swine Fever ASF Vawk polshi wang hian Mizoram puma Vawk zahni panga an thi heti hian Mizoram hun sang ASF wanga Vawk thi hi singni sang khatzali som pali atling to Nimin thleng Khan Mizoram district som pakhata khwale veng zahni somni pali te chu ASF len na puan ani to Nimin Vek Khan Animal Husbandry and Veterinary Department Chhiatna in Vawk somli panga suat ani heti hian Vawk suat to zong za chu sangriat zahni somsari pariat antling to ani chan shiat lo ma se ASF Vawk polshi veini rin hlel Vawk thi som pakhat omin heti hian Aizol Serchhip Mami Champhai Hnathial Saitwal Longtlai Serchhip Lunglei Khozol le Siha district te chan shiat lo ASF rin hlel wanga Vawk thi zaruk somnga panga a om to ani
Vawiin khan Serchhip DC Meeting Hall at Chhiatna thlen pala rang taka chanpui na thok tu tur quick response team mi pakwa ta na nili o tur training board sai ani a Pu Kumar Abhishek IAS Deputy Commissioner chuan he training hi a hong ani Bawrhsap chuan Mizoram hi tlangram niin Chhiatna chi sang sang thleng thei laka him tok lo hle a Chhiatna thlen pal thuta chanpui na thok tu tur QRT nei hi thil chul tak nei nge tur ani ati a chutiang na thok tu tur ta na training board sai ani chu lom omati thu soin training hlok le tangkai tak ni turin du sakna a hlan ani he training nili chung hian Pu Moses lel than puya instructor SYS chuan quick response team mi pakwa te chu Chhiatna thlen pala chan chuan na tho dan chi sang sang le manro sang sang mandan te azir ti ranga anni hi district chunga Chhiatna lo thlen pala chan chuan na thok tura mamo anni chuan DC office atangin tir chhuat thin anni don ani pulmon sang ral te additional deputy commissioner chuan training honna hi kai shuaya pisil tleipui SDO sadar PFL nisa SDC P Valal duiral te district organizer baka Pu Moses lal than puya instructor SYS 10 he hun hi an man puyani Vawiin chundar som pakhat khan video conference kalplangin Pu TJ Lalnuntluanga Minister Environment Forest and Climate Change Department chuan Dampa Tiger Reserve-ah sakei a omti apuang Wildlife Institute of India camera trapin me ni som paruk sang he som ni pakhat khan sakei tha hi alafua he camera trap hi Dampa Tiger Reserve wildlife guard pu zakhu makamani Dampa Tiger Reserve sakei om ngei ti puangin Pu TJ Lalnuntluanga chuan hunrei tak chung sakei nu ma mu ani to lo nuwa mizo pa pu zakhu man sakei tha alafu chu chuan omati thu soya Dampa Tiger Reserve chu nung chahum hal na mun dang lambi kani ti in department thok tu tele a che vela cheng te chu nung chahum hal na konga thona thatak nei chhun zom zel turin asomani minister chuan EFNCC department thok tu te Field Director le Pu Zakhuma Wildlife Guard Dampa Tiger Reserve te baka Wildlife Institute of India te hne na lom thu asoibok video conference kaltlanga meeting hi Pu Liandola Principal Secretary and PCCF chuan kai shwaya Pulian ki Malai Long Chief Wildlife Warden chuan sakei thalak ani dan a reporter Dr. Lalian Pui Colony Scientist C Wildlife Institute of India chuan Dampa Tiger Reserve azir chian kalpui me kani dan soin Dampa Tiger Reserve sakei thalak chu Wildlife Institute of India chuan fin fe in anem he pui to thu asoyani he video conference a hian Mizoram environment hum hal na konga NGO tele mi thanghem ngai ten nung cha hum hal na konga hmalak dan tu sang sang te an soizui ngalani Mizoram Pharmacists Association chuan Mizoram COVID-19 shikai te abikin thingtlang lama cheng te damdoi le mamo lam khom na tura buai thak deuh te hne na COVID kit sem chwa tur damdoi oximeter le thil dang thahnem tak chu Vawiin khan Health Minister Dr. Al Thang Lian hne na an hlan Hemi bungrua le damdoi le na tur hian Mizoram Pharmacists Association member te chuan cheng nuai thum sing khat sang khat le zatni an tho khoma CMO te kai shwai na nuai district in a pharmacist te khoshang shanga medical team le local task force te nen changtlang in sem chwa dan turwa manna an siamani Mizoram Pharmacists Association member te hi sarkar thok le thok lo te ni in Mizoram State Pharmacy Council in register te in zom khom pol ani a sarkar thok pharmacist te hi an tho na mun chewa COVID-19 na tur damdoi le man ruwa en kolavong tu te han ni baka sample test tur lak na konga po atangkai berte zinga mi han ni a shipui do na ata na Mizoram sarkar in sen so na satzia te shia in claim tala sarkar ko chok zan ani theibe sein le shipui in thingtlang kil khor ber po alo chil mek lain Mizoram Pharmacists Association te hian an unau te khopui pon lam damdoi le man ruwa lam zung har sat na huna omte mamo engemo chen phushuk hi chula an shiat wanga che chua kan ni thu an thu chua chuan an tar langani Mizoram kan mun le Tripura state dam chera te chu in kalpo phalna pe kan ni hemi chungchanga Nimina mami DC thu chua chuan heng khopa hnia sumdong le mamo lam te hi kar khata thotan le zir top ni ya te jingdar soma changa chundar ni thleng anin kalpo theidon ani hemi hun chung hian dam chera changa bazar tura kan mun lo lu du te chu empas ngai lovin thermal screening manga endik an ni anga symptoms an nei chuan rapid antigen test ti chau tur ani ang chundar ni aral ma nge dam chera an kir le tur ani a kan mun kho chung bak kalphal ani lovanga
kan hun pia lam kal tur te chu empa sa an register nuwa medical screening kal phung pa ngai an paltlang anga yang kan hun atanga Damchira bazar tur te chu kan hun VLT fa phalna han lama satur ani a Damchira bazar tur hian mi pakhat tan are bera dar kar ni hun pek an ni ang chuti rual chuan chhundar ni thleng hun pek an ni angin dar kar ni alaral lo ani point chhundar ni rikma nge in kan huna an kir le turani he phalna hian ke kalte chau a huam dona hun bituk bo chian om chuan sarkar dan ding lai angin cheng sang khat choi ti ran ni anga kan hun an ron kir nuwa po hun bituk bo chia te chu screening an paltlang nuwa quarantine turan ni anga free movement hun chunga ve Vawk te reng chuan COVID-19 appropriate behavior an zon tlat tur ani thung don ani India tana gold medal latu omchon Niraj Chopra choimoina Niraj ti mingpu zong ten petrol a thlonin andong Tokyo Olympics nei zota ka India tana gold medal latu omchon Niraj Chopra choimoina Gujarat Bharuk District-ah filling station nei tu ayu pathana chuan Niraj ti mingpu zong ten hena ni ni chung petrol cheng zanga pakhat man a thlonin asema Niraj ti mingpu te chuan an identity card kengin petrol hi an do hloma pangpar pek vek an ni bok he filling station nei tu chuan ramta na Niraj Chopra thil ti chuan tak chuan atilom hle ti asoi ni chung hian Niraj ti mingpu mi somthum panga vel hena petrol hi a thlona pek chhuat to ani Naga Helpol Government of the People's Republic of Nagaland GPRN in Damdoi Heroin Zwar Police pakhat le civil mi pahnih chu thiam lo chanti ran ni nuwa an ti hlum thu an tar lang an miti hlum te hi na go autonomous reason chunga om na yen khwa do hi police station a thok lai police bel ni bel mek pakhat le shinboy yang khwa civil mi pahni te an ni damdoi zuar tu mi pathum hne na chang hian heroin kiat sing ni man le motor pakhat an man saka an thil man ho hi an hal ral vekani ani man te hi thiam lo chanti ran ni nu a tha an ni thu GPRN drugs do to pol anti drug task force in an tarlang GPRN helpol hovin an tha tak police hi police lam thu nei tu engwanga ti hlum nge an ni ti an zo chu GPRN helpol lam hian mi puita na thatura an ngai wanga ti hlum an ni thuin an chang ani thlamha sangi som pasari kham nayan miyama venga khosa naga mi pakhat po damdoi azora wangin GPRN anti drug task force te hian an lo ti hlum to a Government of the People's Republic of Nagaland GPRN helho hi Burma sarkar thlop lo tu ni in India le Burma ramji a an khosatlang pui thin ni a hriat ani Nizan Khan India Prime Minister Narendra Modi kai shwaina hnuaya UNSC Maritime Security Meeting nei ani a Washington chuan Beijing chu South China Sea a haram dang te tai ra na apua Beijing lamin Washington chu mun danga ache dana ram dang soi sel tlak ani lo ti in an khaklet ve bok Prime Minister Modi Chairman hnuaya virtual meeting an neya hian UN body ramsom panga te telin ngai dan ai nang lo hlom hle a US Secretary of State Antony Blinken chuan South China Sea tu te emo intita tu bik le ram dang long te tan hlom tak le chozong a chet lak ching an om thin ti in China in South China Sea za som kwan hau chu akhaka China Deputy Permanent Representative Dai Bing chuan Security Council chu South China Sea lam soina hun ani lo thuina changa US in South China Sea buaina chau asoi chuan Beijing atilom lo hle ti soin China and Asian countries te hmalak na zara Bawrhsap a thahle ti asoi bok diving hian international law angin tu teram po South China Sea an chet lat thei thu soin US chu thil chul lowa in rol fo angin a chua US luka South China Sea buaina siam hnem an om lo thu asoi Prime Minister Narendra Modi hian tun chum hi UNSC meeting a kai shwai voi khatna ani nge Greece kang mei chuak le ram kang na satak chu thelmi thei alani lawa tunkar chung chuan thelmi thei anin be sei hle he kang mei hi kar masa kar tir lama tanga hin tran ton in mi pali in nun na han chan to a mi sang tam takin ma ni chen na in an tlan chiat san to ani kang mei hian Greece thliar kar evia po azo lawa mi sang ni borvel chu tui lama an sahim na zongin an tlan chia Turkey point Greece ma hian kang mei na satak alo tuar ve to bok tuna hian kang thel tu mi sang chuang ba ka thlona le man ro dang te ne na kang mei hi thel tuma beilet me kani a Greece Prime Minister chuan an mi le sa
in le bungrua kang chia mu chu siom mati thu soin mi pui ngai dam na angena Greece mi pui te hi sarkar hmalak nain atilom zo to lova mi tam tak lung oilo an ommek ni a soi ani Greece tan pui tur hiani West UK ba ka Russia te chuan kang thel tu tam tak ba ka thona le kang thel man ro thatak tak an thukhawm to a mun sang sang kang tam tak chu thel mi to ani a heng an thel mi to hmuna hian sipai petrol da zel ni in hei hi kang mei dang lo chuak le tur veng tura ruat an ni a he kang mei hi tun kar chung ngei thel mi man tumen thei to pan chwa me kani tun na in fiam na thu thar langsar hi lo ngai thlang Norwich Swan Werder Bremen atangin USA striker Joe Sargent su pa magtadwai riat velin an laluta kumli dai contract an zia pui Norwegian Greece winger Christo Zolis po an la felchep ni in chanchin bumi ten an tarlang Turkish club Trabzonspor chuan Parma atangin Denmark striker Andreas Cornelius chu Euro magtadwai riat velin an laluta kumli dai contract an zia pui Barcelona rolled her dom ni chin Bojan Kirkic chuan inei sa le Varmelin ten hnung zuin Japanese club Vissel Kobe azom Stoke City winger Hui Bojan hian free transfer in Vissel Kobe hi azoma Vissela hian David Villa po alo khel to thin ani Southampton chuan striker Thar an leidona Blackburn Rovers atangin English striker Adam Armstrong an leidona club ni te in kara in rem na haum to a club ni te hian Armstrong amana an in rem thu hi an puang to a medical te nei in Armstrong hian Southampton azom fel thuai rin om kumsom ni palimi Armstrong hian season liam ta khan championship lama game somli khelin gol som ni pariat akhunga season liam ta a championship a gol khung number.2 ani nge Barcelona striker Thar Sergio Aguero chu a season chan ma in ain hliam ngala alo bera kar som vel achol angai don ti Barcelona chuan an tarlang kumsom thum pathum mi Argentinian striker Aguero hian June thla khan free transfer in Barcelona hi azoma Catalan club hian kumni dai contract an zia puini Manchester City a hi kumsom zeta Aguero hian hun amanga hemi hun chung hian game zathum som kwa khelin gol zahni somruk akhunga Manchester City chanchina gol khung number ani me kani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani